Muri iyi minsi ibice byinshi byo mu ntara ya Kivu y'Amajyaruguru bikomeje kuvugwamo ibikorwa bya gisirikare hagati y'umutwe wa AFCM 23 ndetse n'ingabo za Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, FARDC zifatanyije n'imitwe yitwaje intwaro irimo Wazalendo. Amakuru mashya aravuga ko AFCM 23 yafashe ingamba nshya za gisirikare zigamije guhangana n'ibitero by'ingabo za leta ya Kongo mu duce dutandukanye twa teritwari ya Masisi no mu nkengero z'ahandi hagenzurwa n'uyu mutwe. Ni ingamba zije mu gihe impande zombi zikomeje gushinjanya gutangiza imirwano no kurenga ku masezerano yo guhagarika imirwano yagiye avugwa mu bihe bitandukanye. Tugiye kurebera hamwe impamvu AFCM 23 yafashe izi ngamba zishobora guhindura ku rugamba ndetse n'ingaruka bishobora kugira ku mutekano w'abaturage. Ni Bengoziana, iyi ni The Quick Times News, muhaye ikaze kugira ngo uze tubane. Masisi ni imwe muri teritwari zikomeye cyane muri Kivu y'Amajyaruguru. Nagace gafite ubukungu bushingiye ku buhinzi, bworozi ndetse n'ubucukuzi bw'amabuye y'agaciro, ariko kandi ni kamwe mu duce tumaze imyaka myinshi twugarijwe n'imirwano hagati y'imitwe yitwaje intwaro itandukanye. Mu mezi ashize ibikorwa bya gisirikare hagati ya FARDC ndetse na AFCM 23 byakajije umurego. Hari ibice byagiye bihinduranya ubuyobozi bitewe n'imirwano, ibintu byatumye abaturage benshi bahunga ingo zabo. Abaturage bo muri Masisi bavuga ko bakomeje kubaho mu bwoba kubera urusaku rw'imbunda n'ibisasu bikunze kumvikana mu duce dutandukanye. AFCM 23 yafashe izihe ngamba nshya? Nk'uko amakuru atandukanye abitangaza, AFCM 23 yatangiye kongera uburyo bwo kurinda ibirindiro byayo no gukaza ibikorwa byo kugenzura ahantu ifata nk'ingirakamaro mu rwego rwa gisirikare. Mu ngamba nshya zafashwe harimo ukaza ibikorwa byo gukusanya amakuru y'iperereza, kongera ibikorwa byo kugenzura inzira zose zishobora kunyurwamo n'ibitero, gushimangira ibirindiro biri mu duce tw'ingenzi, kongera ibikorwa byo gucunga umutekano w'abaturage bari mu bice igenzura, gutegura uburyo bwo gusubiza ibitero mu gihe byakongera kugabwa n'ingabo za FARDC. Abasesenguzi bavuga ko izi ngamba zigaragaza ko AFCM 23 itifuza gutungurwa n'ibitero bishya byaturuka ku ruhande rwa FARDC cyangwa se imitwe bakorana. Ubundi ni ihe mpamvu izi ngamba zafashwe? Hari impamvu nyinshi zishobora kuba zaratumye AFCM 23 ifata ingamba zikakaye. Icyambere nuko imirwano yakomeje kuvugwa mu duce dutandukanye twa Masisi no hafi y'uduce igenzura. Icya kabiri nuko buri ruhande rukomeje gushaka gukomeza kugenzura ibice gifata nk'ingenzi ku rwego rwa gisirikare. Icya gatatu nuko ikibazo cy'umutekano muri Kivu y'Amajyaruguru gikomeje kuba ingorabahizi nubwo hari ibiganiro bya diplomasi byagiye bikorwa. Abasesenguzi bavuga ko impande zose zishaka kwitegura igihe cyose hashobora kongera kubaho imirwano ikomeye cyane. FARDC n'abafatanyabikorwa bayo bo bimeze bite ku ruhande rwabo ku bijyanye n'iyi ntambara? Ku ruhande rwa FARDC, ingabo za leta ya Kongo zikomeje gukorana n'imitwe yitwaje intwaro ya izwi nka Wazalendo ndetse na FDLR, umutwe wiganjemo abasize bakoze jenoside hano mu Rwanda. Leta ya Kongo ivuga ko intego yayo ari ugusubiza ubuyobozi bwayo mu bice byose bigenzurwa na AFCM 23. Mu bihe bitandukanye FARDC yagiye itangaza ko ikomeje ibikorwa byo kurinda abaturage no kurwanya imitwe yitwaje intwaro, ariko AFCM 23 yo ishinja FARDC gukomeza gutegura ibitero no gukorana n'imitwe itandukanye irimo FDLR. Iki ni kimwe mu bibazo bikomeje gutuma impande zombi zitabasha kugera ku bwumvikane burambye nk'uko bagenda babisinya mu masezerano atandukanye. Ni izihe ngaruka rero bishobora kugira ku baturage?
abaturage nibo bakunze kwibasirwa cyane n'ingaruka z'imirwano mu gihe habaye ibikorwa bya gisirikare. Abaturage benshi barahunga, ubuhinzi burahagarara, ubucuruzi buradindira, abana bamwe ntibabasha kujya ku mashuri, ibigo nderabuzima bigira ibibazo byo gukora ngo bikaba bidatanga serivisi z'ibanze. Imiryango mpuzamahanga ikomeje gusaba impande zose kurinda abasivili no kubahiriza amategeko mpuzamahanga agenga intambara. Hari impungenge ko kongera gukaza imyiteguro ya gisirikare bishobora gutuma abaturage bongera guhura n'ingaruka zikomeye cyane. Uruhare rw'ibiganiro by'amahoro ubundi ni uruhe? Mu mezi ashize habaye ibiganiro byinshi byahuje impande zitandukanye, ari ibiganiro byabereye i Doha muri Qatar ndetse n'ibindi byayobowe n'imiryango yo mu karere. Intego y'ibi biganiro ni ugushaka igisubizo cya politiki ku bibazo by'Iburasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Nyamara kugeza ubu iki kibazo ntikirabonerwa umuti urambye. Abasesenguzi benshi bemeza ko nubwo ibikorwa bya gisirikare bikomeje, amahirwe y'amahoro arambye azava cyane mu biganiro bya politiki. Ibi bishatse gusobanura kino no kwazaza ha Kivu ya ruguru. Abakurikiranira ibibera muri Kivu bavuga ko icyerekezo cy'umutekano kizaterwa n'ibintu byinshi cyane, birimo uko ibiganiro bya diplomasi bizagenda, uko impande zombi zizitwara ku rugamba, uruhare rw'ibihugu byo mu karere, uruhare rw'imiryango mpuzamahanga. Niba impande zombi zikomeje kongera imyiteguro ya gisirikare bishobora kongera ubushyamirane, ariko niba ibiganiro bikomeje gutanga icyizere hashobora kubonerwa inzira y'amahoro. Ubwo nuko bimeze rero, M23 yafashe ingamba zikomeye, harimo gukaza nyine ibikorwa byo gukusanya amakuru y'iperereza. Mu minsi ishize nibwo FARDC yatangaje ko M23 yinjiriye ubutasi bwabo, ikaba hari amakuru ibona aba ari ibanga. Ngo rero noneho bagiye gukaza cyangwa se gukusanya amakuru mu bijyanye n'iperereza, hongera ibikorwa byo kugenzura inzira zose zishobora kunyurwamo n'ibitero. Ubwo no kuvuga ngo ahantu hose FARDC yanyura nabo bafatanya, bagiye gukazayo umutekano, ushimangira ibirindiro biri mu duce tw'ingenzi. Noneho bya birindiro basanzwe bafite bashobora kongeramo abasirikare ndetse n'ibindi bikorwa bakorayo nyine bishobora gutuma ntaho FARDC yamenera, ari kongera ibikorwa byo gucunga umutekano w'abaturage bari mu bice igenzura, dore ko mu minsi ishize yagiye itaka ko FARDC ikomeje kubangamira abaturage bayo. noneho gutegura uburyo bwo gusubiza ibitero mu gihe byakongera kubaho. Ubwo ni ukuvuga ngo mu gihe FARDC izagera kurasa ku birindiro bya M23, dushobora noneho kubona ibindi bitero bishya. Muri make, amakuru mashya aravuga ko AFC M23 yafashe ingamba nshya zigamije guhangana n'ibitero ishobora kugabwaho na FARDC n'abafatanyabikorwa bayo. Zigamba zije mu gihe umutekano muri Kivu y'Amajyaruguru ukomeje kuba ikibazo gikomeye cyane cyane muri teritwari ya Masisi. Nubwo ibikorwa bya gisirikare bikomeje, amaso ya benshi akomeje kureba ku biganiro bya diplomasi ushobora gutanga igisubizo kirambye kubazo bimaze imyaka myinshi Burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Nuko bimeze, iyi ni The Quick Times News. Yendi Benga Oziana. Cyo ngusaba nimba utarakanda subscribe, reba hasi hari subscribe ukandeho kugira ngo tujye dukomeza kubana muri gahunda zitandukanye za The Quick Times News. Amahoro n'imigisha Nyagasani atanga bikomeze bibane nawe. Gahunda za The Quick Times News zikomeze zikunogere. Nkwifurije guhaha ukaronka ibyo ukora byose, Nyagasani abihe umugisha.